Dalan, kinapudno ken biag. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 18. Aywanam anaimbag ti igos, katman kanto itibonga na. Maidaydayaw to ti adipen nga agserbi as iaayat iti among na. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ray! Apay aya. Apay aya! Di mo aya mangmanglag nga agsangsangit ni baby. Awan mo ti mangbangag ko. Kat no itay pay lang agsangsangit. Mangbangag mo mat gayam. Apay adi ka bumangon. Namin anon abimbango na ka nagtimpla. Kan nagsukat iti daya por na. Hanggang, ay, si kamatan. Ang mga reklamo ka matan. Si kamatan ti bumangon. Tani, agparbangonan. Ngam jak pay lang naturog. Matan Maribel, pagsarda nga man dahi ta anak mo nga agsangsangit. No kumanga minta inibatam dahi ta cellphone mo, kat timakdar ka ta inawir mo mat, dinagsardang kuman nga agsangsangit. Mga abakak nga rudin dito yung games ko. Ita, agreklamo ka pa'y. Kit-kita am lang nga rudin aglutluto ak. Awan pa'y tal na dito yung apagtaangan mat. Puro sangit timang mangag. Papanamon ngay. Awiram ani baby. Kaiso ti kayat na. Di adda mangubakon kwa na. Mapanak ije balay ti kumparek. Imbag ije ta nauli mo. Di nakpay amo tulungan. Pumanaw ka manan. Intun agsubli ka. Mabisbisin ka. May mayat dito, huy pare. Awan timang disturbukan ka nga agay ayam iti cellphone mo. Wan nga rod pare. Ije ayan mi ay na. Nagnalaw-ngaw. Aywan gayam. Ayan dagiti aginam. Napanda nag-shopping pare. Kat intun malamdang agsubli. Imbag man. Tapa shopping dalangan. Una, tada pag-shopping da. Ay, pare. Isarak nakmamat iti trabaho. Kayat mo pare? Una, nabayag ako natambay. Kunak man no adan trabaho. Awan. Nagrigat yagbirok iti trabaho no awang baker mo. Sige, bayam pare. Ta isarak ka iti pagtrab-trabahwak. Nabayagan ka. Akasapulan mi ti kadwa ijay. Agyaman nak pare ah. Ay, kita man. At dagayam serbiti mayak dito balayo. Wen. Apay nga inikat da ka iti sigud a pagtrab-trabahwam. Anya nga inikat. Isumat ti damag ko. Inikat da ka no? Siyak ti imikat. Sandak nga inikat. Kunakon kat. Sakala agawid inton mabisin ka. Bay anak man amangan. Sanak sermunan. Imbes ko maamapan ka agbirok iti trabaho. Ngamday tama. Ops. Sumartin ka. Agminor ka. Bakit? Anya? Isarak na kano ti kumpare iti trabaho. Sigurado ka? Wen, kat sigurado amalak. Kat inton maala ka, say-saya atem ti agtrabaho. Tapno saan da ka nga ikatan. Ikatan nga. Apay aya nga ipilit mo nga inikat dak iti trabaho. Siyak ti nagikat ko naklangarudan. Agsangit man ta anak maun. Ing kapag gatasan, tapno sumardengan. James, sigurado ka ka di anasayat nga empleyado dahi ta isarsarak mo dito'y kumpanya tayo. Wen sir, nabayagan akong parek. Talaga nga mamom? Wen sir. Sige. Gapukan ka. Alag nga agtrabaho dito'y dahi ta aray. Agyaman ak sir. Kasapulan mi atalaga ti kadwa. Anya nga ti kunan ni manager? Ay kat siyempre. Naawat ka adagos. Yes! Thank you, pare. Agyaman ako na ikan ka. Permi ang nag-sales to kak akan ni sir. Imbagak anasingpat ka. Talaga mo? Naanos ka? Pudno dahi ta, pare. Saan ka nareklamo? Talaga mo ta saan? Isu amabalin mo timang ruging agtrabaho intun bigat, pare. Ay na, gapukan ka, pare James. At dan trabaho.
Anya matantimakan nga inlutom bakit? Makapaawan ganas man. Ne, apay ako nam ang makapaawan ganas day taugot ti sayuti nga inggisak iti sardinas. Kat naimas mo't day taa. Bakit adan trabaho? Di nakmatan pagsidaan iti kakasta Wan, pudno nga adan trabahom. Ngam awan pa'y mo't inyawat mo kanyak asweldom. Ay katadan to Iso asaan ka aromaniklamo. Ay, mangan kalat ta ka day. Maudin da ito'y apanagsidata itinatang. No agsweldo akton. Karninton akanayon ti sidata yo. Sir, anya nga iti makunam ken ni Ray. Nagagat ngagpaiso. Kunak tumat ken ka, sir. Agam kasanuntungay, inton addan bukod na adyuti. Ikanyukid din iti bukod na adyute, sir. Takayat nanti agdyute nga iso. Kasta ka di. Kabalan nanti agdyute nga iso, sir. Narwam iti trabaho day ta kumparek. Ala, ikan tayo nga ruden iti duty na. Ray, pinayaban ka. Tay pakamukan ka nga ikan ka iti duty. Ay na, agyaman sir. Anya ti kayat mo. Pangrabi wano pangaldawa duty. Uraan niya sir, okay latakan niya. Naanos ka no kasta. Saan nakagpilpili iti duty? Kan saan ka napili iti oras sir? Kasta ti kayat ko nga empleyado. Nasaya at gayam unay tay nala ka. May saka nga asset iti kumpanya, Ray. Uy, nagsapakan asumrak, pare. Duty gayam ita? Kasta ti mapagwadan nga empleyado. Oh, agawit ka matan. Tamang rugi ako ni ti duty. Ay katuan pare. Good luck. Apay ajak na sangputan ni Ray dito'y balayaw. Napan nag-duty, nanang. Adan trabaho na. When agdwa abulanan. Nasaya at nukasta anak ko. When tapno adda igatang miitigatas ni baby. Ay, tamanumot abulan, manipod na ikat iti sigod at trabaho na. Sapay ko mga rod taagbayag iti trabaho na. Sapay ko nanang. Baknang kuman ni Ray no naanos iti trabaho na. Manon at trabaho ti sinirkan na. Kat saan anagbayag. Ay, barang nagbalbaliw at talagan. Kan nakapagpanunutan ti asawa. Bakit? Umay ka man ditoy! Darasam! Suksok katak ti diaper ni baby. Aguray ka lang, dita. Saan ka makauray? Umay kan ditoy! Ay, unay kamutan. Laklakayan ka, saan ang makauray? Apay aya. Anya dito inluto masidain, ha? Apay aya. Tinulamot dayta. Tinula daytoy! At adumat ti papayagan marunggay na hangam jay karnina. Tapno agsida kamot itinatang. Kinunakmet ken ka akar ni ti kayat ko. Ken may sa, nasken nga ag-budget ak anaimbag. I-budget ko anaimbag ti sweldom. Tani, masapul agumatang ak itigatas ni baby. Tila paggasgastusan may. Na, no kayat mo, ipakita ken ka ti listaan. Mano tinabati asweldo? Awanen tinabati. Oh, kita am dayta. Gatang kantumat agatang itibadom, kaskada papanglom. Apay, maangot mo nga rod ang nagbangbangloak? Makitam aya, abaro, dagiti badbadok? Ay, mapispis ang tupay daytoy duster ko. Katjak pa yun makagatang. Ay no, Ray! Nagadua talaga ti reklamom. Pare Ray! Pare! Napnapanan na nga ta. Kat no duty na ita. Ay, pare Ray! Ay, ni. Ang damat agor-urok jay. Ay, nakitaan. Ni pare Ray. Ringak. Pare Ray. Pare! Uy! Pare, agriing ka.
Nakaturog ka kat Jutim. Ah, No sabali ti nakakita kan ka. I-report da ka kan ni sir. Ay, pare. Nakaturo ka kayamat. ay, pare, saan mo nga ulitin ang maturog no kasta naka-duty ka? Saan ka nakaturo kunakmat? Sige nga ron pare. Imayak lang, ta umayak ag pakada. Nalpas nga minan ti duty. Sige, ingkan. Basta di imbaga kan ka di mo liplipatan. Bawal ti maturog no naka-duty ka. Re, uy, agreeing ka, Re. Ada ni nanang mo. Ba na ya? Anya man ti bagana. Ada nga ron ibaganakan ka. Iso abumangon kan, tamapan mo ka sarita. Yamat ni nanangan. Apay, ay ang agreklamo ka. Italaang ay may ninanang kalpasan ti mano abulan. Apay, di mo kailiw ni nanang mo? Adulamin. Ay na, naglukmagan da ito'y apo ko. Nanang, naglaing pa yung nagkatawaan. Ay, habay ka din nanang. Ay na anak ko, di magasak dito'y balayo, tani tatang mo. Kasapulan ang maipacheck up. Kat, habay asak ti mayan niyo. Kat, si kamat ti adda trabaho na. Dumawat kami kumaititulong, uray basit laang. Uray gatang kula iti agas ni tatang mo. Asak pa'y matinalagip yung nga umay pagdawatan. Re, mangted ka ka din. Apay akastapay lang, tibagam ka ni nanang. Ay na, nagrigat ti agbirok iti kwarta. Pinpiduta kaya ti kwartak. Mangted kan, nagadupay lang nga ibagam. Kasapulan da nga rudmat. Manoy ati, adda dito yung wallet ko. Ne, sagsasangari bumot gayam day ta dita walit mo. Itin mun aday ta may sa asangaribong. Nanang. Yung pa check up ni tatang. Duagasot. Ay nalakay. Anya nga ti maigatang day ta duagasot. Kurang pa'y apamasahi da amapan ija ospital. Day talang ti kabalak nga itad. Dumawat kayo matan akadag iti daduma kakabsat ko. Sakla nga yati anak yo. Apay apinayaban da, sir. At ang amin nang i-report kanyak, amat maturog kanumat ni Ray kabayatan anak ka-duty. Ha? Kwa. Saan apod no day ta, sir? Saan amat maturog ti kumparek no duty na? At ang nakakita, saan lamay may sati ng ibaga kanyak? Aduda. No kasta. Bayan nyo, sir. Bagbagak ni Ray. Nas kinabagbagam, tasana nasaya at maturog kabayatan ti duty na. Uwan, sir. Bagbaga ka. Malaksid iti dayta. Imbagada pa'y analaing ka nung agreklamo. Agreklamo no aduuna iti trabaho na. Kwa, sir. Bayan nyo. Bagbaga ka. Nyamot nito yung pagtrabahuan, pare. Nagado ti ipatrabaho da, kat nagbasit mo ti sweldo. Pare, no adda reklamo, baybayam latan. Di mo ni bagbagay ti sabali. Taidanon da kan ni sir. Talaga mat. Pa-overtime da, pa-overtime. Kurang mat ipapasweldo da. Ayun gayam. Nakadanon kan ni sir. Amat maturog ka tunggal dutim. Sino tinanghidanon iti dayta? Taglaban kami. Pare, kinunakmatan kan ka. Asaan ka amat maturog no dutim? Sa anak matamat maturog ka. Anya asaan? Adda video amang panagnag. Anya? Adda nang ibidyo kanyak? Amo matan dagiti kakadwa tayo. Ay sus. Bayama. Ikatendak ano kaya da? Nagado pagtrabahuan dita. Anyat ko nam. Inikat da ka iti trabahom. Inikatak nga rod. Anya ti makagapo. Nawan. Kinursunada daklaing. Kastaman ng tirason mo, idi inikat da ka iti sigud anak trabahwam. Ngam kinapudno na, inikat da ka gaputan na reklamo kan sadot ka. Nagdal na ka. Ay, may kamanudaytan at trabahom, Ray. Di ka pa'y agbayag met iti trabahom. Gapu iti madi nga ugalim.
Kasano tayo nga ruden ngay? Awan manen makukwarta tayo. Awanen, ti masapsapul tayo dito balay. Makamuditan na. Ay nare, balbaliwan ti kasta nga ugalim. Taaging gaan na reklamo kan nasadot ka, ay kastam atalagan. Aglaklakay kalatan a pasukat-sukat iti trabahom. Kasanon ti pamilyam. Agbisin tayo no kasta, Ray! Aggaget ka, tapno saan ka ang maawanan iti panggedan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag ng oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinang tedam, kat subadan na kanto ti Apo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Anyamat ti katulong tayo nga inalayo, mami. Di nan samot ammo ti agplansya. Kita man da ito'y pinlansya na ay uniform ko. Kuso-kuso latanit. Maria! Maria! Oh my kaman ditoy! Maria! Apay, madam. Makitam da ito uniform ni Dave. Plinansam da ito'y wano saan. Plilansyak amin ay uniform yo, madam. Dahita ka diti plinansam. Apay, kayat mo nga agisuot ni Dave iti kuso-kuso ay uniform ama pa ni eskwelahan da? Saan, madam? Ala, plancha manan. Mala daw akon, mami. Ano ito orasan, no? Ay, mala, isuot mo lang tadaytan, anak ko. Ta ikatak man daytoy akatulong. Madam. Alam amin ang agamit mo, ta pumanaw kan ditoy. Awan serbim ang masuswelduan ang babawnan. Ay, madam, saan da kumamot nga ikatan? Saan da ka nakayat? Tamalaksid ang narugit ti trabahom, nabuntog kapay nga gunggunay. Mga lakamilangan iti ub-ubing akatulong. Iso a pumanaw kan. Kasyan da kumamot, madam. Anya ka diti mapaspasamak ditoy, mami. Papanawa kon daytoy ang babawnan. Anya? Papanawo mo ni Nana Maria? Makabulan na palang dito'y Kan anya ko mati problema. Apay papanawan nyo. Sado mo namin, sinsinan ti trabaho na. Oh, anya pa'y later aramidam dita. Pumanaw kan! Ay, Nana Maria, saan ka apumanaw? Kontraam itan ti desisyon tinaganak mo, Carolina. Mami, awan ti makitak a problema kan ni Nana Maria. Di mo makita ti kinabuntog na nga gunggunay. Amuyo no asino ti problema dito'y apagtaangan? Sika, mami. Anya? Da kayo kada daddy. Mairaman ni Dave. Narigat kayo apagserbyan, ta saan yung ammo ti makontento. Ay, nagbayag matan ni Dave. Wanya ro, daddy. Maladaw ako ni Jay University. Businaan nyo man. Ay, di nan sa matigaga at ti panagadal na. Talaga saan, daddy? Namin, 25 nan. Ngam aging gayta, awan paylat nalpas nga akurso. Puro rugi. Ay, amo na ngamin nga adu ti kwartayo.
Hintayin, Daddy. Tani. Nakamisuot man ni Carolina. Bagsi ka ta okay lang ang amaladaw ka iti klase. Siyak ngay, jak kayat ti maladaw. Wanan. Nangabakan. Sikan tinalaing. Atorne ko naman. No may pasamaan ti bar exam. May pasak. Sana kaskan ka. Awan malmalpas na. Ala, husto daytan. Saan kayo nga agsinlong batpay? Ay, Dad. Pinapanaw ni Mami jay katulong tayo bakit? Anya, pinapanaw namanen. Saan apumanaw ni Nana Maria? Jak, itulok apumanaw. Daddy, daytoy kadi nga anak yu ti makaamong agdesisyon dito'y balay. Jack kayat day abakit akatulong. Nagrigat ang makaawat. Basta, saan apumanaw ni Nana Maria? Malaksid, no adda na dagsen arason nga ikatan nyo. Adda ka di, Dave? Daddy? Saan tayo napagsaritaan pa'y nagitabanag? Ma-stress ang abigbigat. Oh, sapay traffic. Bakbakatan kan? Di mo pa'y gayam amo ti agluto? Anya ka matan, Maria? Kisayaksan ti sweldom. Saan kang agsangit? Tamatad-tadan itiluam day tasidaan nga ikikiwar mo. Ay, no saan laga po kin ni Carolina? Inikat kan si kabakat. Mami, bangan tayo ka din? Saan pa'y? Takasano? Insurok pa'y ngagluto day ti Amaria. Di namot gayam amo tagluto. Ung-ungtan nyo manan ni Nana Maria? Wala, tapno makasuro. Anya kayo maten, Mami? Apay aya apagpupudutan nyo ni Nana Maria. Isupay apaka-estresan nyo. Ngumato man ang ti presyon ti darayo. Ha? Saan mat ngamin ang makaaw-awat? Ay, alan, Mami. Ingkan aginana. Tadwa kami langan kan ni Nana Maria dito kusina. Bayam ang mabati ditoy. Apay kat atulong amon. Ay, ingkakit din, Mami. Birbirukan na ka ni Daddy. Kasangsangpet na ngamin. Agyaman akan ka, Carolina. Naimbag kaunay kanyak. Pasensya amon dagiti kabalay ko, Nana. Ay, naungat da talaga. Diyak kaya't apumanaw ka. Tanagrigat agbirok iti katulong. Jakmat ko man agtrabaho. Nga masakit nga nilakay ko. Kasapulan na ti agas. Ay, kasta ka di, Nana? Ay, dagiti anak ko. Adaan damutan iti pamilya. Nga marigrigat lang ti adda pa nagbiagda. Ay, iyawid yung tulangan inton madamdama dagiti makan ijeref asaan anaibos. Ay, amang ano agungot ni Mami. Amumatan ti ugali na. Siyak ti makaam muna na. Saan min tumot lang akanan dagijay? Madadaan laang. Isu ayawid yun, sakbay ama perdida. Agusog ka, itinaiimas amakan, dakay. Taado ti inyawid ko amakan. Nangalaamay kadagita. Intad ni Carolina. Kung nagmano kagura da kadagiti amom, ket kayat da ka napapanawan. Nasingpat di buridak nga anak da. Ay nasayat man no kasta. Mangan ka. Tamapan ko iti dagiti daduma amakan kadagiti anak ta. Mapan ka iti balay da? Ay wun, magmag na akaw. Unay kamatan, Maria. Demon samet ammo ti aglinis. Madam. Sinsinanti panagmap mo. Adalat tamakita amarka dito'y salas. Ay, ulitak nga imap, madam. Ay, rumbang lang. No di mo kaya't akisayak ti sweldom. Kan kita manday ti lamisan. Oh, nagtapok. Ay, jak pa'y napunasan day ta, madam. Darasam manumit lang nga iti matrabahom iti agmalam. Agawid kan tumanan inton madamdama. Sayang ti paspasweldo kan ka. Mapanak laang mangala iti pagpunas ko, madam. Darasam! Apay ngay, maulaw ak man. Madam.
Anya ti mapaspasabakan ka. Maulawak. Ay, awagak ni Carolina. Ay, mabiit laang, madam. Hospital ka dito'y ayan ko. Ay na-stress kayo man ngaminan, mami. Saan mo at iti panagkunak? Rumbang lang nga ag-relax kayo. Ang anyater aramidan nyo. Day talang amin mang bambantay iti trabaho ni Nana Maria ti aramidan nyo. No adalabasit makita yo akam malina, agungat kayon. Kasano saan kayo ang ma-stress? Ay, Baybayan nyo kadilaang ni Nana Maria nga aramidan na ti trabaho na. Saanin arumbang abantayan nyo? Ay, sige, mami. Agsubliak pa i-eskulaan mi. ibatin ak ngagmaymay sa dito'y. Adamat ni Nana Maria amang bantay kada kayo. No pinapanaw yo, adda nga rod mang bantay kada kayo diti ospital? Dad, kasapulak ti kwarta. Kwarta manen. Linawas ka matlangan na dumawat iti kwarta. Sapay nagdakkel ti dawdawatem. 5,000 lang matidaw-dawatak. 5,000 manan ti dinawat mo idinapan alawas. Anwam ti kwarta? Kat, agis eskwela akmat. Agis eskwela ka, wenno makibarbarkada ka. Daddy, Saan ang mabalin dito yung araramidam, Dave? Kita man ni Carolina. Nakalpasan iti panagadal na. Ururayin na lang ti panagiksam na iti bar. sandak man nga ikumparakan ko na, Daddy. Sika, first year college ka pa ilaeng. Ag second year college sakon. Rumbang kumaanalpas mo ti panagadal mo. Tas sika ti sumaron ang mga maton iti negosyo tayo. Ikanda ka di wano saan. Kaya't ko pa ang makita dagiti grades mo. Sigurista kayo matunay. Kaya't ko asiguraduan ang maipasamday to a semester. No di da kayat ngayon. Di saan lang. Lakay, ada di ospital ni madam ko. Awan mo't sa bali nga agbantay. Isu nga ipakadakan ka. Asyak pa'y laang timang bantay kan kwa na. Ay, katuan bakit? Ita kasapulan da ka. Ay, kaasimot nga main. Maawatak, bakit? Sana balay, ta sumaysaya at matentirignak. Isu adi nakpakadanagan. Nana Maria, agyaman na kiti kinaanos mo anang bambantay ka ni mami diti ospital. Taure rabii, sikalat ta tinagbambantay. Ay, katawan mo't sa bali nga agbantay. Wen nga rod, Nana. Ay, kasalumot nga men. Sikati agbantay iti aldaw. Isu anas kan ba't nga aginanaka. Nana, dakkel atulong ti kaaddayo kada kami. Carolina, kita man no adda ni Dave di tasilid na. Awan, Daddy. Saan pa'y anagawid? Awan ka di ti kotse na? Awan pa'y mat. Napanan na nga ta. Nagsinungbat kami ngamin. Dumawdawat manan iti kwarta. Kat inikakla ang iti 5,000 idi napan alawas. Inispoiled yung amin ni Dave, Daddy. Habasol da ito ni mamim. Inispoiled na ni Dave. Madanaganak. Tawan pa'y lang ti kabsat mo. Sige, awagak iti cellphone na, Daddy. Ay, sige man. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Nakariing ka pa imat, Maria. Wen, madam. Tagsubli jay nurse inton madamdama. Adda kanu agas anasken at umarang. Kasta ka di. Ay, manon arabi asikatimang bambantay kanyak dito ospital. Maikatlon arabi madam. Mabaina kun ka. Nasaya at kagayam atao. Amok ngamin akasapulan nyo itat itulong ko, madam. Inton umimbaga, kasaritak nila kay ko.
Taing ato na ti sweldom. Agyamanak, madam. Anya ti kaya't asawan da ito'y. Adda ni Dave dito ospital. Wen, nadisgrasya da iti barkada na. Nasubraan da tinaginom. Kumusta ni Dave? Saan tayo pa'y nga mo? Urain tayo pa'y ti doktor. Ay, hanggang tilugan na. Awan tinagmamaayan na. Kaasimot ti anak ko. Itad tanga itad iti kwarta. Ngam saan mat gayam nga agis eskwela. Basol ko na ito'y. Inispoiled ko ngamin ni Dave. Basol ko no apay akasto'y tinagbanagan na. Nakaruaron iti ospital ni Madam Cow. Nasaya at no kasta, bakit? Katamom, malaksid iti swildok. Inikanak pa iti kanayunan a swildok. Gapo iti panang bantay ko kenkwana iti ospital. Nasaya at matgayam kan ni madam mo. Kunam na ungay. Nagbalbaliw mo ten lakay. Nakaamir siguro. Iday, kastaw na yata nagmaw. Nga mga no ikatanda ka iti trabaho. Ngam adamanen simbaruno a problema. Simbaruno mo ta na ospital ni Dave ta na disgrasya. Iso din na ipadamag iti news itay. Gapo iti kinasubag ni Dave. Kastan tinapasamak kankwana. Bakit? Basaam da ito'y nakapablaak dito'y pagiwarnak. Anya da ita. Basaam da ita. Oh, nagan mat dagiti nakapasa iti bar. Nakapasa ni Carolina. Addan anak tang attorney. Ay nalakay uray ak lamakasangit iti ragsak ko. Daddy, Mami, nakapasakit ti bar exam. Ay na, maragsakan kami kan ni Mami. Huwan, Daddy, kat bendisyon da ito'y manipod iti na Marso. Agyaman tayo kankwana. Tadi na tayo binaybayan. Congrats, attorney. Agtal na ka man, Manong Dave. Di mo yawat kanyak day tadakulap mo na bandage yan. Proud namin kan ka, Carolina. Saan ka akas kanyak? Kita man tinagbanagak. Kakasida mami kan dadi. Ado tirigad da kanyak. Ngam kastoy lang tinagbanagak. Agpainbag kakit di. Ta ituloy mo ti agadan. Kaya dakpay nga tapagadalin da dadi. Apay kit din asaan, Manong. Ipakitam ka dakwada, seryoso ka iti panagadal mo. Wen, talaga day tati aramidak. Apaman ang makaruwarak dito ospital. Kablaawan ka, Carolina. Ta nakapasa ka iti exam mo. Agyaman nana. Maragsakan kami kanilakay ko iti dayta abaligim. Agyaman manan, nana. Kat inton adda celebration diti balay, ayabam to nilakay mo. Kan uray dagiti anak mo. Ay na, saan taado kami? Ay, kababain mat. Awan ti adu a bisitak, nana. Iso nga ayabam ida. Uray dagiti apukom. Ay, nakaanos kalakit din aya, Carolina. Gapo tanaanos kamat, nana. Idi panawan tirigat, adda kalat ta atim multulong kada kami. Iso nga ita tapanawan tiragsak, masapol nga adda kalat tamat, Nana Maria. Adda agur uray agungguna kadagiti tattao at tumulong kadagiti agkasapulan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician,
Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Exodo Kapitulo 20, versikulo 14. Di ka makikamalala. Beno papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Lablin, bakit? Nakalakwak man iti dua baka. Idulin mo ti daduma, tapno saan adagos ama ibos. Mangibati ka lang iti umdas, apaggatang kadagiti masapsapol iti unag ti balay. Kastamot tan, iti para iti pagmatrikula dagiti ubing. Wala kay. Sa bagay, kanayon matakasta. Tilaan kayat mo ti matultulok. Adi mo pa'y damagan mat kanyak, no niya ti kayat ko. Kanayon latan apara kadagiti anak ta ti bagbagang. Pasensya ka na, bakit? Impagarup ko ngamin, no awan ka sa pulam. Gaputawan mat ibagbagam kanyak. Gaputa saan mo matasal sa ludsudan no anya ti kayat ko. Pasensya ka na, bakit? Anya ngamin ti ka sa pulam. Ibagam, tapno amok. Sigurado ka ang kayat mo nga ibagak no anya ti ka sa pulang? Isungarod adamdamaga ka, tapno amok. Wang amin. Daanan da iti cellphone ko. Saanin ang makasurot iti uso. Kada kami amin nga agagayam. Siyak ti kadaanan ti cellphone na. Anya? Ngam idilaang napanabulan agim matangak iti cellphone mo, bakit? Kat nginginaan pa iti cellphone mo. Imposible mo't Huston! No di mo kayat ti gumatang iti baro a cellphone ko. Saan laang? Sige, tainak to idulin ti kwartam. Kat mabalin mo ton apagidaan iti kinaaduna. Surunkon! Anya? Agyamanak, Danilo. Ingatangan nak iti baro kan napintas a cellphone ko. Mariknak ti pamatag mo kanya. Talaga mat ngamin, Lablin. No siya kumatinak asawami di. Pulos asaan ka apaayan kadagiti amin akid dawam kanyak. Sa nabali. Di dan tumaamuan ti relasyon ta. Gaputanaan na ta. Kasi ita, adda ta dito'y syudad nga gragsa. Kat iti kastingar aramidan ta, pulos nga awan to ti makaduktal iti relasyon ta, Danilo. Husto ka. Pulos adi nakpagatapan ti asawa. Gaputa sanak nga kurkurang kadakuhata kadagiti duang anak mi. Alang arudan, mapantan, sayang ti oras. Ada ako nanang, dagiti ubingay, nanganda ka din. Wan, pinakan ko idan, gaputawan kamutlaangan na sumangpot. Sa dino ngamin manen ayatinap na panam. Nakasapsapa ka arimwar itay bigat. Sa ita, nasip ngeten, ngam kasangsangpot mo pailaang. Adala importante apag nami kadagiti gagayim ko, nanang. Sana bali, awan mat ita ni Bernard. Napan ije Manila, taimbiyahin na dagiti natin kan prutas alako na. Kat, gaputaawan ti asawam, agpakpakarabi ikamutin nga agawid. Italaang mat nanang, kan maysa, awan mat madingar aramidak. Agen enjoyak laang mat itibiyag ko. Ngam saan kan abalasang. Addan pamilya manak ko. Pangaasim ko ma, tadi mo mulitan ti sagrado akalay sayo iti asawam. Anya, apay mo tinakasta ti bagbagayo kanyak, nanang. Awan mat madingar aramidak kunaklangarudan. Awan ka di ti panagtalikyo kanyak. Bagbagaan ka laang anak ko. Palpalagipan ka. Pangaasim tadunggag ka kumamot kanyak nga inam. Nanang, basta awan ti madingar aramidak. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak.
Adtoyan ti kape. Agkape-kape laang. Tamalutluton ti pagarmusaran. Agyaman na, bakit? Ay, nabanugak iti biyahe. Puyat kan bandog ti kalaban, iti kastoy a negosyo. Apay, nakisinublat ka kadimanen ang nagmaneho? Iso akas taunay manen na banog mo? Una, kasimot ni Mang Nardo, no saan ko asublatan. Iso matlagayam. Sige, mabiit lang nga ro tagidasara kon. Mangan kan. Sige man, bakit? Ay, dagiti ubing ngay. Napanda nag-eskwelahan. Madamdama pa'y matamangan ni Nanang. Iso amangan kalatan. Tain nakagrubwat. Adda ngamin napatag-apag nami kadagiti gagayim ko. Kasta ka di. Pangasim ko ma. Agawit ka kumaadagos. Kaya't ko, nga adda ka kumamat dito'y balay. Itataadda. Alawanan. O sige nga rod, inakon. Tapno makasubli ak adagos. Sige, agan-anad ka iti papanam. Handa kami, tatang. Kadwak ni Lablin. Naimbag nga orasyo, Tata Kanor. Sige, adda pa'y papanak. Tatang. Agsarsarita kayo pa'y lang kini Lablin. Isaganak lang timakan ngayon sangpat mi. Mangantayo pa'y. Sige. Mabit lang arod ha. Tayo nakisagana timakan. Nasaya at mat. Tapinanawan na tati anak ko. Balasang ko. Kaya't ka akasarita. Napatag ti ibagak. Katsapay la kuma. Tadi mo tagidaksay. Anya day tatata. Lablain balasang ko. Amok launay ni Bernard nga asawam. Kat nasaya at atao day jay. Nagagait ka nasingpat. Anya ka di pala ang timakagapo aliputam. Tata, saanan ang masampul asong batak dagita sa ludsudyo. Basta tiyam mo, katagpinpinatag kami kini Danilo. Saan to ang maaman ti asawak ti relasyon mi? Gaputa adayo dito'y ti lugar mi. Saan ka di ang mabutang? Iti mabalin nga ibunga at kasto nga aramiden nyo iti anak ko. Kaya't mo kaday nga agpada ang madadaal dagiti pamilya yo. Gapaw iti kastang aramiden nyo. Tata Kanor, aday abroad ni Lodi nga asawa ni Danilo. Di nanto pulos maamuan ti relasyon ni. Minamaag ti kasta panagrasrason nyo. Agpanunot kayo. Sakbay amala daw ti amin. Di yun urayan na mapukaw amin dagiti adda kada kayo. Sakbay nga agamiris kayo. Tata Kanor. Narabyan tamat na nagsubli dito ili, Lablin. Hanggang saan na bali. Tanaragsak tayo tinapananta. Ay, Danilo. Oh, napanagsanay ka. Kan itay pa nadlaw ko asaan ka unay ang matagtagal eh. Abay, maditirik na? Saan? Ngam natignay ngaming tirik na kadagiti imbagbaga ni tatang mo itay. Ha? Anya man ang timbagbagakan ka ni tatang? Pinabainan nakakadimanin? Napanunot ko, nga adda punto na kadagiti imbagbaga na itay kanya. May papan iti relasyon ta. Tagpay sumat, nga awan banagan ti kastoy a relasyon ta. Iso ang nasaysaya at laan. Pangasim, Lablin. Mawatak ti kayat mo ngay baga. Ngamjak lakit ti kabaalan, numapukaw ka iti biyag ko. Nakasaganak amang panaw iti pamilya, para ken ka. Anya? Pasensya kan, Bernard. Narabi anak matin anak kasubli dito'y balay. Apay anak kapulas ka. Agi biyahe kadagiti naapit anatang ije bagyo. Nalipatam ka din. Ha? Huwag nga paiso. Agbiyahe kayo man ang itaarabi eh. Isungarod ako nakkan ka itay. Akayat ko kumamat nga adda ka dito'y balay. Tapno agbabanding tayo. Ngam napatpatag matibabarkadam. Kuwala kay. Saan matakas ta? Nalipatak lang amin nga agbiyahe kayo gayam itaarabi eh.
Ala, di mon panunutan timbagak. Sige, patuloy ako. Ururayan nak ni Jano akadwak amang ibiyahe kadagiti natang. Sige, agan-anad ka, lakay. Anya ti gadangam, Lovely. Agsara akto nga minan diti grocery. Gapu tarabiin. Awanin, Divine. Pakikwenta laangan no mano ti bayada. Mabiit lang. Ay, noapay nga min anagladaw ka nga umay gumatang. Idin to taadda ka laang mat di tabalayo. Adda nga min napanak itay bigat. Napan ka kadimanen iji balay akadwam ti kabsat ko? Pangasim, Divine. Saan kumamat aditoy? Ti ammom ka di? Kat saan nga ammo dagiti tattao ti limod a relasyon nyo iti kabsat ko? Divine. Ang mga nagraman ni Bernard nga asawam kat ammo na. Saan amabalin ang maamon ni Bernard ti amin? Sigurado akagura naktun ti asawak. No kasta, agpanunot kayon. Isardeng yon ti kasta nga aramidan nyo. Sakbay amala daw ti amin. Ngam ay ayatak ni Danilo. Diyak kabailan ang mapukaw itibiyag ko. Nupod no nga ay ayatam ti kabsat ko. Likli ka mon. Gaputaawan na saya at apagtungpalan ti basol a relasyon nyo. At 20 kape o tatang. Siya konti ng timpla. Gaputaad da nasapa na pananinanang. At yaman na kanak ko. Awan ka di pa panamitang agsapa. Awan tatang. Awan sir ko ita. Gaputa holiday. Nasaya at mat. Kaya't ka akasarita. May papanitian niya tatang. May papan itilimad a relasyon nyo kan ni Loveline. Tatang. Apay. Talaga ka day nga itultuloy yu ti basol a relasyon nyaw. Ay ayatan mi titunggal may sa tatang. Para kanyak. Dapat patagan ni Lablin ngam ti asawak. Minamaag day ta panagayat, Danilaw. Agpada kayaw a pamilya daw. Sa ita, kunam ang napagpatagday jay a babae, ngam ti mismong asawam. Ay, anyan day ta akapanunutam. Day ta tipudno amarikrik na tatang. Kinapudno na. Kabalak apanawan ti asawak para kinilablin. Anya, day ta ti saan mong aramidan, Danilaw. Tano aramidam ti kasta. Siyak amis mo ti mang durog iti asawam, tapno agdarom. Tapno agpada kayon ang maibalod ka ni Loveline. Nawatam! Nanang, dakayupay lang ti makamu kadagiti anak ko, ha? Adala na patag apag nami kadagiti gagayim ko. Sana bale, saan damutan adagiti maaw-awir ng uping. Tinapatag kat ilutwan yun to ida iti kananda. Agtugaw ka man pa'y Lovely anak ko. Mabalin ka de ngagsarita tapay, sakbay arumwar ka. Anya ka diti bagayo nanang, ang mga numaladawak iti oras ang nagtutulagan mi. Nagtutulagan niyo? Wano nagtulagan niyo kin ni Danilo? Ha? Nanang, anya ka din day tangay bagbagayo? Amangan no adda makangag. Pudno ti imbagak, saan ka di? Nanang, awan kinapudno day ta. Di mat imbagak kada kayo, nga insardeng min kin ni Danilo tagsinsinarang. Pangaasim kumamit anak ko. Saan mo ko mga urayan ang mauma ti asawam? Saan lang nga agsasaon ni Bernard? Ngam amok nga damo na may papan iti relasyon nyo kin ni Danilo. Nanang, kasanumit ngamin ajak makirelasyon kin ni Danilo. Imutan nakmat ni asawak. Di na pa'y mapatgan tikid-kid dawak. Tigatangag kuma cellphone. Maawatak ti asawam. Kasano ngamin, nabarayuboy kalaunay. Oray saan mo matakasapulan, kaya't mo agatangan. Kasano no adakala at pagkasapulan nyo. Adda nga rod makautyo agastusan, no gastusan nyo mat iti awan kausaskan alaman. Ay, basta, mas ay-ayatek ni Danilo, gaputa mariknak nga ipatpatagnak, babaan iti panangitid na kadagiti amin akayat ko.
Anya, no kasta nga raod, makamukan. Sangwam, no anyan to ti ibungat ti kinatangkan ti ulong. Bernard, lakay, saan ka di nga da biyahe yu ita iti Manila? Adda, ngamimbaon ko lang ang dagiti talkan tayo. Madi ngamin tiriknak. Apay ka di. Awan matkit di. Mas daawak lang amin. Gaputa saan ka mat anagrubwat. Katsi ka, apay nakapalas ka. Kuhala kay. Adda ngamin pag nami kadagiti gagayam ko ita. Adda kasangay amay sa kadagiti gagayam mi. Dumaray kami tapno awan makunkunana. Kasta ka di. Amangan numabalin ti sumurot. Uray saanin lakay. Adi na nakakitin. Saan aya ako nam ama ditirik nam? Kabalak. Sumurutak. Tapno adda kadwa mga agawid. Saanan ko nakmat? Kabalak ti agawid ngagmay maysa. Agi na nakakitin. Tapno daras ka agimbag. Kasanon? No saan ka palubusan? Anya? Daytan ti saan amabalin, Bernard. Daytoy matlang tiliwliwak ngagtrab-trabaho dito unag tibalay. Ken mang serserbi kada kayo kadagiti anak ta. Ita, di nakpalubusan. Saan ka palubusan? Gaputa amok nga agkita kayo manan iti dayjay a Danilo. Sana pud no dayta. Anya nga rod ti kayat asawan. Dagiti text na kan ka. Api nga dakan ka ti cellphone ko. Apay, Lovelyn. Anya tinagkurangakan ka. Bernard. Kinapuno na. Nabayagan nga amok alepliputan na ka. Ngam binaybay aklaan. Gaputa ti pagarup ko. Kat sumardang kamatlaan. Ngam saan? Gaputa intultuloy yung gayam. Apay. Anya launay tinagkurangakan ka. Pakawanan nak, Bernard. Ngam naaramid ko ti kastay. Gaputan na imot ka kanyak. Di mo amo ti mangrik na. Kaano pa'y nga inimutan ka? Ititad kumot amin akayat mo. Ngam te cellphone akayat mo agatangan. Ti maudi ko maagatangan. Baka agkurang ti pang matrikula dagiti ubing. Apay, narigat ka di amaawatam dayta. Dayta ti madikan ka. Puro latan dagiti anak tati pang pangrunang. Kasano akmatan? Kasano dagiti kasapulak? Panagkunak, sa anak anagkurang kan ka. Ngamno kayat mo tati makirelasyon ka ni Danilo. Idarom kayo. Sigurado mabalod kayo. Gaputan na batad dagiti pamanaknak ko. Anya. Apay asaan ka nga imay dito idirabi, Lovelyn? Amom ka di nga inururay ka. Gaputa ka iliw ka unayan. Pasensya kan, Danilo. Nga makiwin na swasakon kan ka. Anya? Saan? Di na kumamatrabakan iti kasta, Lovelyn. Amumot ang napatag ka unay kanyak. Kabala ka panawan ti pamilyak para ken ka. Ngamtsak kaya ti may balon. Naamuanan ni Bernard ti relasyon ta. Kat nagpangtanga agdarom no sa anak amakiwin na swaskan ka. Anya? Diyak kabalan, Lovelyn. Diyak kaya ti may balod, Danilo. Kaasimat dagiti anak ko. Kan may sa, naamiris ko anasaysaya at nuput dentan ti basol a relasyon ta. Naamiris ko ang maibabayin ti pamilyak, no saan tapay lang agpanunot. Nang runakit pasig a babae dagiti anak ko. Danilo, ipamay-samlatan ti imatang mo iti pamilyan. Kat kastamat ti aramida. Sige nga rod, Lovelyn. Ket sapay la kuma. Tama pakawanak ti asawak. Gapo iti dayto yung inaramid ko. Kabayatan ti kaadda na iti adayo a lugar. Tap numanggad.
Kitam dagitan nakyo, ading ko. Nagraragsak da nga agaayam akadwada ti asawam. Wan nga rod manang. Naimbaglakid din taman nakaawat. Kan nasingpat ti asawak. Pinakawan na kitilaksid ti nagbasulak. Iso ading mo ko masayangan dahito agundaway, ading ko. Agsingsingpat ka, kat di mon ulitan ti makikamalala. Wan manang. Inkidawak dahito iti pamakawan iti Diyos. Kat si pupuso matan ti panagbabawik. Iti kasjay nga inaramit ko. Sa pulam ti ragsak mo iti asawam, kas kinuna ti sursuro iti Biblia. Liklikan ti agbasol, tapno bendisyonan naka ti Diyos. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyang. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.